بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد. Dahil amban kapamistaratu ini nebang inela iganta bistarate bi elew inin atau kan kok inin tukbal kusika amin elapal pagkilarihan tewi amban dunya labi bang akhirat elapal inin lapal magbarkat rahmat duk magbarkat yene. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas ambanian ni kamatatoehan si agama Allah tabaraka wa ta'ala masing-masing nepain gay ka zumutin atau gay ka sinumute bin magsukur tudyo Allah tabaraka wa ta'alahin. Sabab banis manamal ni'mat kapangurong ni tudyo kite atau kan kapamaindam ni tudyo kite bu. Adapun me nikmat ini enggak pe bakas inala ni amban kite atau enggak pe bakas kinulaman ni amban kite. Fa in Allah tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Magkulang maglabi ayatin dalam surat Al-Ibrahim yu'rumi hafidhul Qur'anin. Ay bang hadya pa inni itong bibista-bista bi ni'mat Allah tabaraka wa ta'alahin asal tantunin gated da itong biatawakan kita bistabi. Gani maka itong nega niya makabista ni ni'mat Allah tabaraka wa ta'alahin bi jamaah muslimin. Nikmat hadya Allah tabaraka wa ta'ala pamaindam ni kita pasangin nito si Ginoo barante hunit niya bayrante. Payamanon inindaman kita nikmat Allah tabaraka wa ta'ala pakali, pamayam. Amban may pakali ngunit tepian. Mangrukan bakas makakite atau makan awe. Iyan may aagi makakali, bisan pemiyaan puasalasanin may bisarahap do. Pero sa elangan no sa si bintay ngene pag pasagita kali ini amban may nikmat pamaindam may Allah tabaraka wa taala. May demikian may mata bang niya manusia mawaya kinualan mata din karolen bila binairan may 10 milyon nararaku hato may manusia ganak kani. Kung maniya wakalin di mawaya bisa nato may 10 milyon binairan kinualan anak mata din karolen. Iyan ang nikmat kapangurong atau kapamaindam may Allah tabaraka wa ta'ala tuju kita di jamaah muslimin hangkan gay kita jinu miyaan sinumo atau kan jumo magsyukur tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Nampan may sababanian pegge urungan ni kita nikmat banis manamalan mismo to hadya si Ginoo barante mayaman nikmat ininin pinausa-usa pe Allah taala gulamitin na mga piyan gay pinausa Allah taala straight sa miyan mga kita mangan given hap kwen sterling ngitan to hap ambanian nikmat amban Allah tabaraka wa taala may sayan kapag perok-perok ng ulaante na mga istidi sa iyan istidi kuyen kuing sterling ki ha para sanin. Iyan angkan kita suwi magsyukur tuju Allah tabaraka wa taala. Namban sa babanian may jamaah muslimin suwi osalte iyan nikmat kapangurong wa Allah taala tawa kapamaindam wa Allah tabaraka wa taala tuju kitehin. Osalte ni si kinabayaan wa Allah tabaraka wa taala. Osalte bitaingeten bin pamakali ilmu Allah taala ko ni kitabi. Ko itu na lo. Usalte bi mataten bin pamayam kasalindaran. Usalte bi kawasaten bin yene
Si kemon ne kinabayaan ng Allah Ta'ala pag-usaha tabi halal. Bangtek ka waktu ng bahayang kitabi. Bangtek ka bulan Ramadan in muasi kitabi. Mga kagayasin wisam. Kemon ne ini sidaakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dao sa tabi may nikmat pangarong Allah Ta'ala tawa. May nikmat pangindang Allah Ta'ala tuju kitabihin. Dao sa tabi si may iyan ay kinabayaan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala may jamaah muslimin. Sabab mo ay pagka kita turumen be kita tunetek tu sida tak bulak dunia inin. Asal niya la ahat paglarinan te tu hadjasin pantihan ti adda kitin para maghinang lutuk te binuhap hadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puas ang banien urungan te kam kisah tegya ni kita bi magpangadji manamalan. Tegya ni kita bi magpangadji nan sininin. Namang may kami kaulugaran tu tegya den kita bi magharap-harap sumagawa may kasawian kami may kasakan kami si agama na tigyan nato kang magharap-harap kita puro may videohin ko isapal ko makot ko wala sina ni manamal na ingat hati ko ang zaman inggehin ko pagpaniya bi magpangadji manaan inin nambanian tigyasayan ni tigyalan din atawa tigyalan te bi magpangadjiin ang banako na tudyo ka pian he kanta do bi atawa ta pangadji bin dupian ero sa may kanta pangadji kun. Ang baniyan urungan te kam kisah. Duk nihap niya tayo do tabi pasal yan ang pinain ko bang sa ingin na tiggalan tabi magpangadjiin bang inin tayo do tenbir. Pero men kemon na ilmu tayo do tabi ang kemon. Miram-marambu ada kita bingindan. Pwede may tasabot ko siningin ang pangadjian subi kyo tao kontento magrida si kapang mahagi o Allah Ta'ala tao na ang baniyan ilmu ay piyen. Lukyo sanyang atau may tasabut may kaguruhan te bisinduwe may ganti-ganti pito. Ang banyan ganti kami kisah pain kisah tu mauduknen miyaan samaniyatu nasahi tu'adika anid dunya wa mapiha. Niya balewalu may nasihat maka magmumpaat si kao makatabang kao ang bandunya labi bang niya wa mapihar kaya mo na dalam dunia ingin niya anak nasihat walu ulit kaninin walu doon nasihatin isa-isa mo walu inin importante inin manama na bang tabalik tabi atawakan tabek tabi walu nasihatinin makatabang kita bi atawakan magguna si kita bi ang bandunya yukke mo ni isinero sampay hapalaw akhirat mangupama tabek tabi iyan nasihat walu inin kisah ini nek tambah waktu niya naghiwar antara murid duk guru antara ustad duk me estudyante ni paindam buwa mag story sa sayin ini pag tambah waktu pain guru na miyaan siram buwa murid nen ko kita di ko man patilaw ko si kamin Saing gaya hekkan taji bin atau pian hekkan taji bin tegelan bi magaji aji tu atau tegelan tabi magkasuwa tu. Sa'ala alimun tilmidahu dan buat waktu tinilaw pa innya we dan buat alimin dan buat guruhin muridnin. Ini patilaw nen. Pa inne mundu mata sahib tani. Kawai sumian pepanya sehingga pepanya tegelan kapag sawe-sawe ten atau kapag sawe-sawe kaya pepanya si aku sehingga tegelan kapag guru kaya si aku sehingga tegelan tamurid te kaya pen guru niyaan pen alimyan si rambuak murid ni pakalat tilmid ina sambung murid niyaan mundu salasati wasalasina sana. Tegelan nin magtutut kita pain dambuak murid dan si dambuak alim guru na niyaan telung tahun. Arap ko ka pagiti ngawat telung tahun kasok na. Tegelan nin pain net telung tahun. Tegelan nin pa niya magkasuwa kami pa pagbagay-bagay tin atau pagtututin pangadji ko si kauhin. Tagyaran kung pa ni ngarap ka o pa murid na miyaan
telung tahun. Oke, guruku. Nah, oke. Nasi saya ini pain guru miyaan, pain alim miyaan. Faqala al-alim, "Famada ta'allamta minni fi hadhihi al-fatrah?" Si saya ini pain tegeran den telung tahun kau magguru si aku, pasawe-sawe si aku, patutut si aku. Duk harap-harap te kau telung tahun. Ngaji kau si aku. Saingga ni atawakan piye ne pain ne pamada ta'allamta minni fi hadhihi al-fatrah. Ine ne pa ine me taadji nung taiddo no amban ako si me oras niyaan. Say ne pa ine oras tigilan ne 33 tahun. Ine ne pa ine taiddo no ilmu amban akuhin. Pagya say ne tigilan nen. Na ine sambung murid ne miyaan qalat tilmidu samani masail. Pain murid ne miyaan okay guru ko kalasahan. Tegelan ko pa niya magsawa-sawa rukao, tegelan ka kaya tagurunod 30 tahun. Pagkatilaw ko bang piyan na tayo ko at bang ina na pa tayo ko ang mankawin. Gana tayo ko sa di malaingkan walo rumasalah. Subhanallah. 30 tahun walo rumasalah. Tayo donin. Patungan waktuhin. Patungan waktuhin. Sa makadjay, pakalete, pambuste. Qala al-alim, napain alimin si Sayyid bisara boy miyaan murid nin pegget nila wet ne bang ine ne pain taadji nin taydo nin si tegelan ne magtutuhut magsawe-sawe 30 tahun pa inne taydo kun okyo guru ko. Walo ro pa inne masail atawakan masalah. Walo ro pa inne masalah taydo kun magkauhin. Pain guru na miyaan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabang binasa pi mang meni amati. Takare no meni peno apat si anu nasubay kay magpain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benanen kita bi man Allah taala duk mole duk kita bi pabalik tuju Allah tabaraka wa taala. Na iyan ta bisara gurunen. Pagya 30 tahun. Walo rumah saya masalah itu naman yain. Kudu komite ya. Hanggang makabisara ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahaba umri ma'aka. Walam tata'allam illa 8 masail. Basta ajay guru niya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan ko na tasambat ko may kita basa ini mangi takalay no amati. Nabi niya sawe ni miyaan. Rasul ko may amati ni niya takalay na istorya na amati we murid ni. We akat yang kan makasayan boy-boyin. Guru ni miyaan alimin. Pain alimin dhahaba umri ma'aka wa lam tata'allam illa 8 masail. Tahala pa inni lepas umur kun pa inni segilan ni say pa inni magsawi-sawi puro kao pa inni say tagiran ni 30 tahun gani atay do sa dili gana tapanati no sa dili pa inni malainkan no masail do walo pa inni masalah asal ang karep makabisara gurunin tawa saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pegge 30 tahun tegiran din magsawi-sawi ug murid niyan gana tayo diwe murid nin sa di malingkan walo do masalah tayo nin na ina bisa murid nin qalat tilmid pain murid nin ya ustaz lam ata'allam gairaha wa la uhibbu an akziba okay guruku kalasahan gapain na niya taadji ko sa di ang panwaro masalah niyaan. Wala uhibbu an akdibagated kumabaya magputing. Asal say pa na tagiran nin pagpaji ko si kauwin magsawi-sawi ten kita miyan 30 tahun tagiran ten magsawi-sawi gana tayo. Wallahi gay kumabaya magputing wala masalah tayo kung man kauwin. Na si sayan ni halin pain alimin pain ni hat main da kali asma yun ko pain ni pakaliko
Bang ini walau masalah tedok nurung manakuhin. Bisan sabsay pakalitra ko pa bang ini walau masalah tedok nurung manakuhin. Qalat tilmid pain muririn al-ula inni nadartu ila al-khalqi fara'aitu kulla wahidin mahbuban fa idza dhahaba ila al-qabri farikuhu mahbubuhu faja'altu al-hasanati mahbubi Faida dakhaltul qabra dakhaltu ma'i. Tagna pa inni okyo guruku kalasan teddo ku mas'ala amban kau. Bisa mumbe walu mas'ala ru. Tagna nin teddo amban kau in okyo guruku. Bennanin ako pa inni nadartu ila al-khalq. Payaman ko pa inni kemon pinapanjarihin ne manusiain. Kemon ne pinapanjarihin. Fara'aitu kulla wahidin mahbuban. Takite ku tiap-tiap dangan amban pinapanjarilay pa ini mahbuban asa marasa. Makalando pa niya lasanin. Makalando lasanin si pinapanjari. Kemon ni pa ini asa makalando ted ija pa ini takite ku sen asa mahbuban asa madasa. Marasa. Sa duman pa niya marasa si Allah tabaraka wa taala. فإذا ذهب إلى القبر فارقه محبوبه. Nasisayan pa niya takitay kung okyo guruku kalasahan. Takitay ko kemon dangan parangan pinapanjarihin, manusiain. Malasa. Malasa si arta ni. Malasa si anak ni. Malasa si anda ni. Malasa si lahat ni. Malasa si indaginis. Bosal to. Manusiain bisan besi na bisan besain gado pang anak ne. Hangkan takite no bisan be bakas nang keu anak nen katawan niya saya manang keu bakas mapatay bukan adu si pinapatay nen masih rubinebegan we matatuin pasal malasa matatuin si anak. Demikian alata. Hangkan niya yan sampai nang keu sinduin. Hangkan niya sampai ngorak na kurain. Pasal malasa si arta. Iyan pa inang buat murid miyan takite kun okyo guruku manusiain takite ku dia tak dunia inin malasa si tiap-tiap kemon pa niya kalasahan di. Nawada pun pa niya miyan pa idza dhahaba ila al-qabri pariku mahbubuhu bang ada pun pa niya bang ne siya pa niya tahala tujuh kubul de lepas duit pa niya pasapi roman siya kinalasahan di. Intang na Quranun. Intang na anak nun. Intang ni anda nu kinalasahan nu manamalin. Antang ni pangartaan nun. Antang ni motaan nun. Antang ni kawasan nun. Akin natin pagbunuan nun. Kali niya lubang ni kipa. Mulai hapadaratin Allah tabaraka wa ta'ala. Nabang na kaya muli. Pain Rasulullahin. Ida mata ibnu Adam. Inkata amaluhu illa min talat. Apabila pain niya mati ni anak Abu Adamin. Dekat ang bani kaya mo hinang ni may kintel luruga mapaikatin. Si kaistanin pa niya, sadaqatin jariyah. Bangkya bakas magkapagsadaka. Sadaka rin niluy. Bangkya bakas magkatabang maginang masjid. Maginang lalan. Nakoy kaam, tikitay ko masjid. Ato. Alhamdulillah. Asa-asa may pahalain. Sadaqatin jariyah. Bisan pa kami ang matay. Bang ikhlas do pangurong merumindo. Pagbalikan. Ermando, binalik-balik. Bang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala bisan pe kita mate dangan parangan bang niya kapag sadaka tabi paseluyan tujuh kubul tabi. Kadua din pa inni ilmun yantapi obi bang kyo taga ilmu agbumpaat. Bang kyo alim kapasaplak no bunay kabagdagan nga kapasaplagan no le damikian kaon mapakalahin bang miyaan bang niya katuan no bunay kabagdagan wit ni amban ien bisan pe kyo mate okay o guru. Sababan pa dia bakas kaya makato, sirangan. Buong maglaton-laton, muna kapag puno. Saan pa'y kabibigan? Taka percentage kayo pahala, gay pabigkat, bisan kayo mati. Last din, wala din sali yado'olah. Bangkyo, taga-anak lune, kilala atawa rinde, tahinang sali atawa saliha. Maginang ha! Tahinang alim, anak nun! Tahinang alima, anak nun! Ang ban-ien bumakuhan ka, kaampunan bisan pe kitewi mate masian paseloy numod pahala nito juk kitewi. Sapos ang mandalo perkalamian bisan pe anak nu kalasahan nu bisan pe anda nu kalasahan nu
bisan pe pamilyano kalasan mo bawarisno, ina na kalasan mo pangartaan, kawasay no gaayan niya, bangkeo paasek pa rin po, pabik ka man kao. Pabik ka man kao. Pabik ka naman kao. Gana talabi, pamorean nun ko mo lindang bitubutuan. Bisan pe miyaan, iluangan keo sinduain, asalasanin kinalasan keo rewe miandanon, pagmatay keo tuteo keo. Kabelagan niya po sa mga anak kandanon, pag iray kubulong bipinin, adalah kulong na pa ini. Kubulong bini. Namu pa keo kinubo, idasekan pa keo, tinumbo ka man yata, ilpunang bulak intak ni keo ngalab-ngalab, intak ni kawasenon. Antag ni kinalasan nun, intak ni artaan nun, antag ni pagbunuan nun na walasan nun, pag imalasa keo si pinapanjari. Ang baningan pa yung murid miyaan, iyan pa yung tagna-tagna pa yung taiddo ko, mas alam man kauhin. Tagna-tagna mas alam man kauhin, takitay kumanusyain, pinapanjarihin. Para ito kulla wahidin mahbuban kayo man tiap-tiap dangan ang bansi, malasa si indaginis. Mahbuban. Sinakira namin ng buwak kinalasanin. Malasa si Anda, malasa si Ana, malasa si Ella, malasa si Kawase, malasa si Rango. Si pangalata, takitay ko pa niya sa iyan. Sumagawa pa ila dahaba ilal kabri parikuhu mahbubuhu. Sabang niya sa iyan pa niya. Mole, tahala niya sa pa niya. Piyo niya sa kubule. Pabekkat no pasapi roman siya kinalasan niya. Napaja'altul hasanati mahbubi. Pa ida dakhaltul kabra dakhaltu ma'i. Napain murid niyan sigurunin. Napagyasayan no pa innet pabekkat no man ako kinalasan kun. Nakuito penne paja'altul alhasanati mahbubi. Hinang ko ni penne kala ni an kemon kahapanin ni kalasan ko. Gene ko penne magkalasa. Gene penne magkalasan ko mi artayan. Nuno ko masa sa penne. Asal kalasan ko na penne manamarin. Yan kemon hinang ha. Maghinang ko penne ha. Magmataraw to Allah Ta'ala. Nawang ko pa niya pagmadrasa. Nawang ko pa ilang masjid. Magsalat ka po. Maasa ko. Malasa ko. Mag-ibadat ko to Allah Ta'ala. Kemon na hinang hapay na hinang ko. Pegge. Pabekkat ng balak. Bilang painin na kalasan ko dito niya ini. Paida dakhaltul kabra dakhaltu ma'i. Wey hangkan subay na. Hangkan pa ini. Kalasan ko na pa ini hinang mahapin. Ina pa ini kinalasan ko. Fokus kulay malasa siya. Paggiman ko pa yun pasik kubul, dakal tumain, pasik pa yun ako pa yun may hinang kumapre. Napang may kinalasan na irupa yun, pabekkat doon, kaya natasabot na reluhin. Namuha masala, wala masala, kulang pin. Iyan pa yun okay, guru ko kalasan, tag na masala tayo doon kung mankao. Napiyon ko pa yun gurunin, mangini pa yun si kaluwi masala tayo doon. Painnya okay guru ko si kadua painnya masalah tayo ko inni nadartu ila qawli Allah ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa. Inni nadartu ila qawli Allah ta'ala binnarin ako painnya dondongan ko tawamayam ko painnya tujuk bisar Allah ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa. Adapun panya sina magmatalaw tuju Allah Ta'ala. Magmatalaw sampurna katalaw. Wa naha an-nafs 'anil hawa. Obos mo pa inni taggani ginahawabaran nin amman kinabayan nafsu ni. Bisan lumabaya maginang zina pagke masya kaya maginang. Bisan lumabaya nangkeo. Kene nangkeo pagke dumay kinabayan Allah. Bisan nyo kabayan nafsunin, gay mag-ibadah. Liso ng bahayang. Gegesan ni manang bahayang intagge. Kinabayan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisan nyo mabaya ang anyaya nafsunin. Sumagawa. Maasi peges ni nafsunin ang maninang anyaya. Ang baniyan pa inna jannata hiyal ma'wa. Sabihin na deed. Surgain hiyal ma'wa iyan patitigan iyan paglukaran niya. Mayam kutudyo ayat Allah Ta'ala atau bisar Allah Ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa. Adapun si sine magmatalaw tudyo Allah Tabaraka wa Ta'ala
Umus pagmatalaw sampurna. Wanahan nafsa anil hawa. Sabi sampai kayak magmatalaw. Sumay pegas no. Lang no napsunun amban kina. Lang no baran nun amban kinabayan napsunun. Bisan pe kawayan napsunun banggi kinabayan Allah Ta'ala dahin naman. Nabangpay na saya ni magmatalaw ni. Yan ni Mesya magmatalaw sa Allah Ta'ala. Bulang na baran din amban kinabayan napsure. Amban kinabayan napsure. Pa inna jannata hiyal ma'wa binalin surga ni patampatan ni pagluwaran ni tawad si Mola padarat si Allah Ta'ala. Napainam mo ang murid inin, paajhadtu nafsi bidab'il hawa'i hatta istakartu ala ta'atillah. Nasisayan pa ni bisara Allah Ta'ala, pagpayaman ko bisara Allah, balikan ko ito. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun si sine-sine magmatalaw tuju Allah Ta'ala sampurna katalaw. Pupi pa inne legesni. Ginahawabaran nin ambad kinabayan nafsuni. Bisan pe kabayan nafsuni banggay kinabayan na Allah legesni gaya pilih. Pa inna jannata hiyal ma'wa binalin surga ni pamatampatanin bangi muli apadarat Allah Ta'ala. Nasisayan pin murid ni miyaan, faajhadtu nafsi bidab'il hawa'i hatta istakartu ala ta'atillah. Na ijtihad ko na pa inne, paglugto ko na pa inne, baran kun si pangandipende hawa nafsuku. Bisan pa inne ka kinawaan hawa nafsuku, lugtuan ko na pa inne, hinangan ko na pa inne, dipendehan ko pa inne, pagdipende ko pa inne, baran kun si kinawaan nafsuku, gay pa inne ko pihak kinawaan nafsuku le. Pag-isayin para man Allah Ta'alahin, hatta istakartu ala ta'atillah, saingge ko pa inni, atawa supaya ko pa inni, teteg si pagtaat ko Allah Ta'ala. Pag lugto ko na pa inni, ginahawabaran ko para pamandipende hawa nafsu ko, mananin, gay na pangahinang ne, baran na rin pagdipende na hawa nafsu ni. Gaya mabaya, bisan pagkabaya nafsu niya, sa dipendihan niya, gaya mabaya. Wey! Hatta istakartu ala ta'atillah, supaya ko pa inni teteg si pagtaat tuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya tadawhat ko para man Allah Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Pigiyan pa niya para man Allahin. Adapun si sine-sine magmatalaw tuju Allah Ta'ala. Ubus po tapegas ne ginhawabaran nen amban kinabayan nafsune pa inna jannata hiyal ma'wa binna surga ni patitigan nen atawa patinaan nen taawat ya mole hapadarat si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ngayon penne si kadwe okyo guruku tayo daw ko masala amman kauhin. At salisa si katallo pa inna masala tayo daw ko man kau أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة حفظه حتى لا يضيع ثم نظرت إلى قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Si katelop inne mas'ala tayo kung man kawin o kaya guru ko kalasahan, mayam ko pa inne tuju mahruk, tuju pinapanjari. Fara'aitu anna kulla man ma'ahu shay'un lahu qimah. Payaman ko pa inne kemon pa inne saway-sawayan ine-inahin taga qimah, taga harga. Hafidahu hatta la yadi'ah. Pinalihara o sampay pa inne supaya gilipas. Payaman ko may makalukin asal kemon siya bang upama niya ine-inere niya may panyat di harga asa pinalihara o iri. Sehingga gilipas. Bang si Tagabulawan may da kompol may dawaag niya may domelore niya may galang na po may tamanginin may karindihanin asal palihara de yan. Niya may pangarta de palihara de yan bang sa inyo gilipas. May nikaw pagpalihara tayo. Mang kyo may silat, mang kyo may naha. Bus na kyo naha sa iyan. Ang hangad kyo sa langit. Kau ulan kaya pamalihara ng arta ng so inge gaya. Dahil ng katawalata kita nuli. Damikian bang nairemban dol. Bakas niya yung kolek mo.
Masih hawa pa pangarta harga miaan bang pagalian menjadi sin kok pada sini. Magtos ko doar ko maliman na manggar ke mangangotong. Kita may mga ngotongin anan ke pilih do ni. Ambanian pa indambua muridin siguro ni takitay ko ke manusiain bang niya si iya ine na panyap harga pinalihara o ini manamalan. Sa inya pa nagilepas. Sumagawa atum manadartu ila qaulillahi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sa pa ini pagpuas pa ini sa iyan pamayam ko manusiain palihara di bang niya arta di harga manamalan sa inya gilepas. Pagpo ko pinyam payawan ko sa bisara Allah Ta'ala hin. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ga rupinya niya sikam talibbi. Wa ma indallahi baq. Sa Allah Ta'ala rupinya mangapinin matalibbihin. Allah Ta'ala mangapinin, Allah Ta'ala matalibbihin. Kamian memes tu kamian dunya yan kullu man 'alaiha fan. Kemun dunya yan danyak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemun bernyawa labian makanan ang makalis sa kamati. Kemon na dunya yun lanyak gana kadebbi. Ubus yan gana kalebbi. Na sino kalebbihin? Allahu tabaraka wa ta'ala. Gana kalebbi. Bisan pe sa ingge ne harga pamulawan no. Bisan pe sa ingge harta harga mian harga panyat no. Harga motor no. Harga sasakatan no. Masyan lepas. Kullu man 'alaiha fan. Kemon din dunya ini sampai dunya ini lanyap. Dua lupain negay malanyapin matalibbihin do. Iyaroy matalibbihin tunggal Allah tabaraka wa ta'ala dan buah-buahani. Nasisayan niya pa ini pagya tunggal Allah ta'ala dan buah-buahani. Pakullama waka'a fi yadi syai'un dhu qimatin wajahtuhu lillahi liyahfadahu indah. Nasisayan niya pa ini kawa-kawa niya pa ini si tangan ko ina nga tagaharga. Niya pa ini mesin si tangan ko pama pagisinin harga ang banian pa ini pangurong ko na niya pa ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pagsadaka ko ni karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ungsuran ko ni karena Allah ta'ala liyahfadahu indahu supaya pa ini palihara ni mismo ni Allah ta'ala mamaliharahin. Gini ako pagibang ako pamalihara niya lepas. Sabang niya panyap harga si ako pangurong ko ni karena Allah tabaraka wa ta'ala pa ini pagsadaka ko ni bang niya si ako. Si katelo si kaampat pa ini amban mas'ala tayo ko amban kao kyo guru ko. Anni nadartu ila al-khalqi fara'aitu kulla wahidin yatabaha bimalihi aw hasabihi aw nasabihi. Benanin pa ini ako mayam ko pa niya piyo si may makhluk, si may pinapanjari, si may manusia. Takitay ko pa niya si may manusia, yung tiap-tiap dangan ng bansiye. Yatabaha bimalihi. Mana yatabaha bimalihi, mag-abbo siya sa babarta rin. Pag-iba na sa arta ko. Sino ka mga tumagikan artain? O, bares na lo. Namuha malit, tapi sin ko rin. O, may gumahan ko mapaleong lo. Diyot yata, silangan sentepan. Takitay ko manusian sa yung pinikaran din. Pag-abuhay niya panyap din, pag-abuhay niya arta din. Pero may motor ko piti buo. XRN, XR. Pero man ko jeep ko lo. Magbayuan ko ronin. Pero man ko, bang ina ni may aran niya lo. Banis mo na, paleong lahingan kun. Paleong gumahan kun. Hektaran! Man may pangarta ko, banis mo na marang. Na iyan pa indang buha, murid inin sirang buha, guru nin, takitay po si manusiain. Takitay po pag-abuha rin yung arta rin. Pag-ibanis mo na mga arta rin. Damikian pag-abuha rin yung asap din, may pangkatan din. Pangkatan yung puto gobernol. Kakatahan may bang sini gobernolin. Dembasilanin. Usbago. Pag-abu may pangkatanin. Katahan may bang sini hari matuin. Usbako atau pamilya ko. Pag abbuwe repain neme, iyan neme sugsugan din atau pangkatan. Iyan pa ini takitay ko si manusia in pag abbuwe reme pangarta rin. Pag abbuwe re pagbantu re pamapel din sabarin atau akan may sugsugan din. Sukatan neme presidente. Sukatan neme mayo usbanon pagbantu no. Na iyan pa ini takitay ko si manusia in.
Thumma nadartu ila qaulillahi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum faja'altu fit taqwa hatta akuna 'indallahi karima. Pagpuas pa niya ang baniin mayam, pagpuas pa niya payaman ko manusia say kahalanin. Kalan manusia magbantus bang niya arta ni. Magbantu mag-abbu manamal pagibanis arta ni. Magbantu pasal pagiha pamilyanin, ranggohan, may takilali, may mayul, may gobernur, may kongres, may presidente. Pagpa ko sa pinimayam ko, bisar Allah Ta'ala. Ina bisar Allah Ta'ala pinayaman kun. Inna akramakum indallahi atqakum. Benanin tamanan mulia namang si Allah Ta'ala. Benanin taman mulia namang si Allah Ta'ala atqakum. Bang sini labi matinalaw si kamu si Allah Ta'ala. Bang sini labi matinalaw tuju Allah Ta'ala aman ka amin. Iyan labi memulia si Allah Ta'ala. Gaya payaman Allah Ta'ala sukatan hak bangsa supaya gaya payaman Allah Ta'ala gaya kemulia Allah Ta'ala sama panis pangartanu. Bangsa bangsa yan makasih-asih kita. Nadi sinoy-noy yan supaya minulia Allah Ta'ala mengupama Allah Ta'ala mayang si me atau ada si Barack Obama miyaan. Mengupama mayang si Arta. Sa gaya yumayan minulia Allah Ta'alahin. Bisan kau dayahan. Bisan kau ranggohan. Bisan pa sa inyo panis artano. Bisan pa suksugan nun sa inyo na pamilyanin. Hawag bantog nun natanyag nun nilang dunya. Gayan ka minulia wa Allah Ta'ala sabab suksugan nun. Sabab pangartaan nun sumagaw ina pangamulihan ka Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Benalde. Niyan sa mulia-mulia na si Kaam. Bang si Allah Ta'ala. Bang sinilabi katalew na tuju Allah Ta'ala. Bisan kau anak miskin na kau susi. Sa magmatalew kaya tuju Allah Ta'ala. Kau na yan tamanan mulia tuju Allah Ta'ala. Bang kita kata Allah. Faja'altu fit taqwa hatta akuna 'indallahi karima. Nasisayan ne pa inne pegge. Yerwi minuli Allah Ta'ala bang sini taga kata lew saben malin. Pendam buat murid nen si gurunen. Hinan ko ne pa inne kata lewin. Hatta akuna 'indallahi karima. Magmatalew ne ko tuju Allah Ta'ala. Sa inge ko pa inne tapania asal minulia ko atau mulia ko tuju Allah Ta'ala. Bigay sa iyan, nupain na gero minulia Allah Ta'ala, bisan petabahubuan, bisan pepenno ay pangarta ininin, bisan pepenno ay sin, gero kero minulia Allah Ta'ala, bisan pepangurong kao, kapag milikan no na dunya inin, gero kero binamtuk Allah Ta'ala, gero kero minulia wene, gero minulia na bisan apo-apo anak miskin, bisan ganiya si iye, banglay katalaw sa bendalin tuju Allah Ta'ala, iyan minulianin, na ambaniin ng buwa muririn, faja'altu fit taqwa hatta akuna indallahi karima. Hinang ko ni pa inyong pagmatalewin. Magmatalew ni tag kutuju Allah Ta'ala sampurna katalew supaya ko pa inyong paniya minulia wa Allah Ta'ala. Atau supaya ko paniya mulia tuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-khamisa si kalime pa inyong amban me mas'ala tayo daw ko si kao. Yun na tigil umus. Al-khamisa napandak din hadya. Si kalime pa inyong amban me mas'ala tayo daw ko si kao. Mayang ko pa niya tujuh manusia, tujuh makhluk. Takitay ko pa niya may kasinduhanin, maglaknat-ilaknat si. Yar ano ba ito? Ba'da. Magdinggi-dininggi si. Magtumbi-tumbi si. Takitay ko may sinduhan pa niya. Pero binisara-bisarahan si Ano. Doal may pinakaat si Ano. Magpakat pinakaat. Takitay ko pa niya, namuha murid niya yan. Wa aslun hada kullul hasad. Kemon pendeme asal-asal ini jingkiru selos. Ya mungkin mandari magselos. Pai Rasulullah mandari ka magselos atas dua perkara. Si kaisalin magselos kaya bang niya taga ilmu. Magsinggap kita taga ilmu. Karena ini magselos kaya ini masih may magbabasa Quran. Bang magbasa Quran, selos kaya bang singgap kalau ano magbasa Quran, sabang pangarta laki magselos. May pinapandali na kayo magselos kapag nandakan Allah Ta'ala magselosin. Dahil kayo magselosin may kinasaan mo. Mangupa magkasa kinasaan nun. Ada kayo magselos. Niyan na kayo sa ti. Kaya pagselosan. Kaya pagselosan. Yan pagselosanin. Laha sada illa fitnain. Pada Rasulullah. Gana pa niya pagselos. Gana pagjingki malingkan dua yang ginis doon siya may pagjingkihanin. Yan ay siya kaurungan arta ng buwa riwayat.
ubos mo kapag napakari tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Bang niya dayahan, bumag napaka, bukyaw dayahan, sumay kyaw selos. Batukan sa pagdapaka kay magdapaka kay kinamay ng Allah ta'ala. Karwene bang niya kaurungan ilmu. Sumay rob kyaw selos mang singi kyaw kaurungan ilmu singi ka tao. Puas bilaya man may parkalain, yan ka manjari magselos. Yan kapag selosan may parkala, sadyang man may parkalamihan. Nambanian pa inabuwa murid inin. Asal-asalin kemon iyan. Alhasad pagselos. Luna magtumbi-tumbi. Luna maglaanat-ilaanat. Magbisara de basasab ni. Ang banian pa niya asal-asalin pa niya pagselos atau pagjingki. Thumma nadartu ila qawlillahi azza wa jalla. Ubus pa ina pagpapo pa ina pagesaya ni karan manusia maglaanat-ilaanat siya. Magjingki-jingki siya. Pagpapo pa ina mayang kutuju bisara Allah Ta'ala. Ina bisara Allah Ta'ala pinayaman kun. Nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Magkulang naklabi ayatin. Benalin kami pain Allah Ta'ala kasamna bainahum. Asal bakas na bahagi-bahagi kami si antara di. Ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kailuman na si antara dunya ini. Bakas na binahagi-bahagi ba Allah Ta'ala. Bakas na yan bahagi-bahagi kami pain Allah Ta'ala. Kailuman na data dunya ini. Fataraktul hasada wajtanabtu nasa wa alimtu anna al-qismata min indillahi fataraktul hasada anni. Paindang buat murid niyaan. Nasisayan na painde, pagpagpayang ko perman Allahin. Asal andang na pain Allah Ta'ala. Wa nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Asal bakas ni bahagi-bahagi kami. Iyan pa inne. Kailuman din to si data dunya ini. Bakas ni kayo binahagi-bahagian mang taman ingin si kauhin. Nari kayo sa selos. Sa maglugto ni Jakeo. Nari kayo sa panyo pa sa risara ini kuning ko number 4 si luma pag-iahaan nang niren bakas binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala. Tek karapan siya akong sa kudayahan. Kaya kayo dayahan. Subay hindi nang sababin. Sabang na bakas kayo magtrabaho, kaya kayo matudayahan. Yan, bakas na binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala. Yan kapang kawin. Sabang kayo magnambal-nambal po sa yan si Roma. Maasap kagay, andan na bakas binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala. Ganyan paatag ni jamaah muslimin. Koro kantang magpain kayo. O bisan pero kinakanin sa yan, magharap-harap mangyari yan. Pakuot mo sa yan, tangan ng buwas to ano, pero yan, pure man yan, dem surga. Hanggang subay kita nang asbabin. Subay ini nang asbabin. Nasabang na bakas tayo nang asbabin, okay, kaya matudayahan, mangdalil madayahanin, ang manian bakas na binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala, magrida niya kayo si kapamahagi wa Allah Ta'ala kawi. Yan ang bakas tayo doon titapit niya. Na ang manian, painamua murid men, siguruhin. Nasisayan na bakas na binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala, si antara, tibi pa niya kayo lumanin. Si kau wakas na kayo binahagian Allah Ta'ala wang sa ingin ay kanta si kau hindu si akuin namikian si mesinduin sa iyan duisab fataraktul hasada niyan ambaran ko ni pen ni kadingkihin gini ko selos gini ko pen niya magselos wajtanabtun nasa nagpahalik ni ko pen niya palilit ni ko pen si may manusia amban si may manusia wa alimtu anna al-qismata min indillahi pigge katawhan ko pen niya benalin pamahagiin amban Allah Ta'ala. Bakas ni binahagi-bahagi Allah Ta'ala. Agini pero kung subay magselos kung niya taga tinanim. Ang mamaya kayo dayahan magtinanim kayo. Upang maselos kayo mamaya gumanim may hektar na magtinanim kayo. Palagi yung puntang taga gumahib kayo may hektar usap. Magselos kayo pagka pasal master may si ano nang school kayo. Minyaring master at kayo yan. Magbakas kayo selos pagka guru si ano nang hati kayo minyaring guru at kayo yan. Na yan. Gini ko pain ni selos, gini ko jingki pain dambuha mo rin siguruin patala ni kung may manusia, gini ko pagselosan ko manusiain, bang may kalandun niya ro, wey, pigge bang kalandun niya ro, bakas niyan binahagi-bahagi wa Allah Ta'ala kay lumantan mi. Nao si kain nim pain ni amban may masalat ay do ko si kao. Anni nadartu ila al-khalqi yu'adi بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضكم بعضا ونظرت إلى قول الله تعالى
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Fataraktu adawatal khalq fataraktu adawatal khalqi wa tafarradtu li adawati syaitani wahdahu. Si kain nempenya masalah tedaw kumban kau okyo guruku pergi walu masalahin na kay patambi. Si kain nempenya masalah tedaw kumban kauhin bendanin ako pa inne sa kay kumayam hap pinapanjari hap manusia. Yu'ali ba'duhum ba'da. Magsasa sinasa si. Magsasa sinasa. Wa yuqatilu ba'duhum ba'da. Magbono, binono, kasinduhanin. Magsasasinasa. Takitay ko manusiyain magsasasinasa, karan din. Takitay ko manusiyain magbono, binono. Magbinono. Sa baban eleksyon no. Sa baban pagitaraag ng buwa boto. Sa baban taraag si pag-eleksyon. Sa baban perkaladunya. Magbono, binono. Takitay tayo kapaatag. Di kontento. Pagitaraag. Magbono, maglabjaya. Wala kayo ngayon agad content. Wala kayo ngayon agad eleksyon balik. Pauwas na dyan. Pauwas na kayo balik. Magkandidato. Yung kayo may kitinak. Yung bang eleksyon balik. Ngayon kayo magbono. Pa may katanglasa. Diyan na magbikat kalas silasa. Nambaniyan pa yung buwa. Puritin. Takita ko pa yun na manusyain. Yu'ali ba'duhum ba'da. Magsinasa-sinasa si antara din. Atawa kasinduhan yung kasinduhanin. Wa yuqatilu ba'duhum ba'da. Magbinono siya. Magbinonoan! Yan pa yung natakitay ko si manusia. Ano tiada dunia ini. Wa nadartu ila qawlillahi ta'ala. Ubus pagkuha ko pa yun. Mayam si paraman Allah Ta'ala. Bisara Allah Ta'ala. Inna syaitana lakum aduwwun. Bennanin ten syaitanin iyan kung tarabi. Pattakhiduhu aduwa. Doon bilang kung tara syaitanin. Naway ko pa inni subay pataraktu adawatal khalq. Ambanan ko na pa inni panguntara ko si manusyain. Ganyan subay bono ko manusyain. Ganyan subay sasa ko manusyain. Wey! Payaman ko parman Allah Ta'alahin. Inna syaitana lakum aduwa. Inna syaitana lakum aduwan pattakhiduhu aduwa. Bennanin syaitanin iyan kun tarabin pa inni pattakhiduhu aduwa doon bi syaitan iyan doon bi syaitan iyan aduwa hinang mi kuntara napigya syaitan kuntaratin min pinain ba Allah Ta'ala pa inang buwa muridin siguruhin na ambali pa niya pataraktu adawat al-khal ambanan ko ni pini panguntara ko si manusiain ganyan kuntarahan ko manusiain sumagawa pa inni wa taparraqtu li adawati syaitani wahda hinangan ko ni pa inni bekan mian para pa ini panguntara ko si syaitan dindangan tunggal ko ni syaitan kuntarahan. Pergi iyan peni kuntarate matamparin iya peni kuntarate dinaak wa Allah Ta'ala kau wa Ta'ala hininang kuntarahin. Ga dinaak wa Allah Ta'ala ng kuntara si kau kung tinaino muslimin sabab pagitaraak ka magbarangay sabab pagitaraak ka magmayul gana sumagawa ini din kinadaw na kunungan kuntarahin. Sa pa ini inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Bennanin syaitanin ya iyan kuntarabin na doon di syaitanian hinang kuntara pagka syaitanin nasat kita managinang hap paatalana kita maninang lahat patapit na kita hinang maksiat patalana kita maninang sunnah patapit na kita sinang bid'ah ya iyan syaitanin nang banian pendambuwa ali guru niya murid niya silang buwa guru ni alimin ambanan ko ni pa ini ka miyaan panguntara ko si manusiain sa painne ko ito, hinang ko ni painne bekan. Dandangan tunggal ko painne syaitan, hinang ko kuntara. Si kalimi. Si kainne me. Si kapito painne amban me. Mas ala tayo daw ko si kao. Dua isa. Nyara ko sabah-sabah ang walo. Asabi painne. Anni nadartu ila al-khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yuqabidu nafsuhu bi talabi rizqi. Hatta annahu kad yadkhulu fima la yahillu lah. Bennanin pa inni sakay ko payaman ko pa inni khalqin pinapanjarihin. Sakay payaman ko pa inni manusyain. Para'aitu kulla wahidin minhum yuqabidu nafsuhu wa fi talabil rizq.
Takite ko pa ini kasinduhan atau kemon tiap-tiap pa ini ang bansiya may manusia niyan yuqabidu nafsu fi talabi rizq. Agen-agen binasari ni barandin si pagkaya rezeki. Binasari ni barandin. Gani niya paghali si pagtrabawan kini tasayo Allah Ta'ala hindi na tek ka waktu zuhurin, tek ka waktuhin. Asa magtrabaho bininasan ni baranin, yan ay pa ni hawa pagpihari rezekiin. Hatta annahu kad yadkhulu fi ma la yahillu la sampai pa ini niyaan umasek ni siya pa ini sampai ganya hinalalo Allah Ta'ala. Ito yan, maksud lain. Takitay ko pa ini manusiain. Payaman ko manusiain niya ta dunyainin. Mayang ko tujuh manusia si dunia ini takitay ko manusiain kala manusiain. Yuqabidu nafsuhu fi talabi rizq. Agen-agen binasari binsana ni baranin si pagpiha, si paglugtuan, si pagpihan rezeki. Gini tasayo Allah Ta'ala, gini taisib Allah Ta'ala. Sampai pa ini hatta annahu kad yadkhulu fi ma la yahillu lah. Sampai umasik ni siapa ini sumainnya pa ini hinalal oleh Allah Ta'ala. Gini halal sisi. Sampai usaha haram ni, sampai maganaksin ni, pege. Samyaan ni, umasik ni si samyaan. Sampai mag-interest, mag-5-6, 4-6. Ini begini ni arin niya lu. Sampai magdagang siya mo ni sintuahin. Umasik niya may usaha gini halal. Wey, bininasa ni wey barandin, bininsana ni wey, pinabinsana ni wey barandin si pagpihan rezeki. Sampai niya ang umatag ni umasik ni si pagpihan na rezekiin, si may gini hinalal ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai dia maghordap ni sintuahin. Sampai maganyaya ni. Meron sinapang. Bupili ng nyaya arda sintuahin. Kung tinain ang baniyan, iyan, pwede takitay ko si manusiain. Pinambuha murid miyan siya nambuha gurunin. Sumagawa, wa nadartu ila qawlillahi ta'ala, buku sampain ni Papua, mayam ku bisara Allah Ta'ala, ini bisara Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi, illa ala Allahi rizquha. Gak apa ini niya dabba sa suku padere dia tak dunia ini, dia tak bulak dunia ini, illa ala Allahi rizquha, melainkan si Allah Ta'ala rezekinya. Fa'alimtu anni wahidun min hadhihi ad-dawab. Pindang buat murid ini. Katauhanku pa inna bananin ako na buat ang dawab yan, ang binatang yan. Binatang tu dia ta dunia ini. Ang bandang buat aku makhluk dia ta dunia ini. Pastagaltu bimalillahi alayya wa taraktu mali indah. Ang baniin pa ini, bisi ko ni pa ini ginahawabaran kun karena Allah Ta'ala. Tuhud ko niya pa ini kinabayan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pabisi ko niya ginawabaran kun si kinabayan Allah. Dumin niya pabisi ko, dumin niya binsana ko baran kun pagpihan ni Jiki. Pegyaan lang lupain niya katauhan ko, ako lumamot ko ang makhluk niya ta dunya ini, bumagparman Allahin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Gaaniya pa ini min dabba. Ang makhluk dia tak dunia ini, dia tak bulak dunia ini, illa ala Allahi rizquha, melainkan iulo si Allah Ta'ala rezekinya. Dia kayan pinapatay Allah Ta'ala manggipe ubus rezeki ka pangulong kawin. Nambani pa ini ambanan ko ni pa ini may pagkadyamiaan, pigi katawan ko rudang buwa kong ban may dahapa. Man makhluk ko dia tak dunia ini. Masih ko pa niya kabahagian pagi iulo rezekiin si Allah Ta'ala. Pastagaltu bimalillahi alayya. Bisay ko na barang pun karena Allah Ta'ala. Tuhan ko na pangandakan Allah Tabaraka wa Ta'alahin. Kaya mandakan yan si Rika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taraktu mali indaw, nukambanan ko ni artakun karena Allah Ta'ala. Pag napaka ko niya si ako. Pagurong ko niya si Maya miskin, si Maya anak yatim, panabang ko niya paginang masjid, panabang ko niya paginang lalan, panabang ko niya paginang bohe. Iyan pa ini pagya andang no katawhan ko rezeki kun gene pa ini sugay binsana ako garan kun agin takalupa ni Allah Tabaraka wa Ta'ala sabab pagpihan rezeki. Buada pun hati andang do iulu sa Allah Ta'ala rezeki iyan ni makhlukin. Wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha. Gaapa ini niya ang binata at ang makhluk dia tak bulak dunia ini melainkan si Allah Tabaraka wa Ta'ala rezekinya. Oh busti kawalo las masalah penyetet do komban kawin oke guru ku kalasahan
anni nadartu ila al-khalqi fara'aitu kulla makhluqin minhum mutawakkilun ala makhluqin mithluhu. Amithlahu. Benalin pa ini maya sakay ko pa ini mayang piu si may akhaluk pinipanjari si may manusia. Fara'aitu kulla makhluqin minhum mutawakkilun ala makhluqin mithlahu. Takita ko pa ini may makhluk ni manusiain magtawakkal siya pa ini. Makhluk ko siya yung pagtawakkalan niya, nganda siya ko si makhluk ni. Atau si makhluk ko siya, hindi nganda siya. Makhluk rusap siya, pinapanjari siya, umus panganjaran niya siya pinapanjari ro. Pagtawakkalan niya. Niya na pa ini hada ala malihi. Niya na pa ini magtawakkal si arta ni, pag-iwana si arta ni. Gao niya makamula ako. Sino makamula akuin? Arta ko mapaleong yuin, oh? Bisa ko mag-security, nga daw ko security na baguan. Nabangtek ka mga kalmotin, bisa perintag security nun, ganit yung ipos mati kan mati. Gania, ang baniyan pa in, ano to, bidda-bidda na pa niya pagtawakkal nahin. Si makhluk ko kong iyahin. Magtagyan na pa niya magtawakkal si may arta ni. Pag-iba niya sa arta ni, nganda si arta ni. Wa nadartu ila qawli Allahi ta'ala, umus mo kasabiyo pa niya mayam si bisar Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sini-sini pa ini magtawakkal tuju Allah taala fa huwa hasbuh. Nasu lu si Allah taala fa huwa hasbuh na iru sa pa ini hasbuin bistahan. Mananen Allah taala magbaya-baya si kauhin. Bang mabaya ka magtawakkal kana magtawakkal sa di. Marin ka suwi ka magtawakkal sa Allah taala. Pagke bang magtawakkal ka si makhluk binsan araw kayo makhluk yan. Sabang kayo magtawakkal sa Allah Ta'ala. Bisan pa mabaya manusia yung ngarungan kau kamudaratan. Banggay mabaya Allah Tabaraka wa Ta'alahin. Gay kayo kamudaratan. Bisan ka mabaya manusia yung ngarungan kau kamumpaatan. Banggay mabaya Allah Ta'ala. Gay yan patag si kau. Hangkan naman kayo palengan. Subay parelun karawanin. Magpain kayo. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwata illa billah. Tuloy kayo. Hangat turang sa ini alamat ko hato ni abay kung yero kayo magheling gay ko palingan mudarat. Hindi ka mo mudarat ko dek kani ag haway matiro. Sa tamanan haway ni yani haway banggero idada ajarum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqlimun. Subay kayo ngandala simihan mga saltek kani adalun ganyan kasongan ganyan kasuhutan sa matay bugtan kayo lawiyang. Saba sampai wan sino na mapatay ka o ngero tek kasanon gay kyan mati maglelehat ka sa gay kyan mati. Na ang banian pa inambua boy miyaan murid miyaan pataraktu tawakkul ala al-khar wajtahadtu fit tawakkul ala Allah. Ang bani pa niya tinggalan ko ni ambanan ko ni pagtawakkal si makhlukin. Gay ko ngandel si mi habay ko mami habay ko magtawakkal ko si habay ko gay ko binsan atau magtawakkal ko si mi arta ko wan salta ko gai. Ambanan ko ni pakarjanian ubos pa niya wajtahadtu fit tawakkul ala Allah na ijtihad niya ko pa ini atau magluto niya ko magtawakkal niya ko pa niya tuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na bang mu'min do kayo, subay kayo magtawakkal tuju Allah Ta'ala na puas amban niya pag-iwalo do mas'ala tayo do niyang bani gurunin ina bisa munggurunin si Eid pa niya pakala ustado barakallahu pik. Ina kayo ati adjay to gurunin bisa nuwalo tayo do niya pag-ikisali balik ano nin, pornin tinila wanuhin bang pia tayo rin pagkitagiran niya bang saan niya tagiran niya magtututin pa ini 30 tahun kasi bigyan 30 tahun pa niya tagiran niya magtutut ka o yung guru ko na sa inyo pa niya tagiran niya magtutut sa inyo ina niya pa niya tayo nung may amban ako pangadyanin pa niya ganyan tayo kung wala yung pa niya walang masalah na makapagpain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ko makakalay istorya amatay pagkaya sa tagiran waktu walau masalah ini kapag sika hinapusan hati may hap masalah tayo doon hangkan ni panigurunin pa ini barakallahu fik bang pinagbarkat Allah Ta'ala sekali mo nun puas billahi amat paganti ng buha miyan damwa saway kulu magmaap sa kamang tumataha bang yara iganta hindi si pakalabi atau akan gayhat si pakalabi magmaap kam labi ko mapampun tuju Allah Tabaraka wa Ta'ala maid ni ko silapal ini pagkilalahan di dunya labi mong akhirat wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.